kanisa cia Vilingi wa Mauvoo. Bahani mutongoi TV ngwazo ya mukamba na tuwe matuku miongole na mwini wa kienda mwaka na wangilile miongole na itatu na be Mauvoo kauta tukumba nesie kusila Vilingi wa Mauvoo na naito kusila ili itatu kiende mwitano wa mbesie na Ndeto TV metandoni ya mekumu kanelie ne mutongoi TV woni waku neto usoma kiseveni nyineta wa Steven MUEMA tuwe na Sharon D ndano kunenga Mauvoo kwanzia ya meko na ane ya MUEMA la tukumba nesie tukumbanesie ni pamwe na Mwandiki mutine Kateri Mbaika ase nyumba cia serikali cia bimunini nisi kwa makueni na yu amuika nimeukwata mawia amuika nimende kameko nasie maunduni ma uteti na ingi maithia musali ni wambe kutetea akisio ilasi miaoni ya Kenya. We amweme kwa Raila Odinga eti usumbi 2027 angi maleke dunia seka lonzo tosha yoki hiki likata ikumbi ya siasa ekali macha nganga ila imwala masako measeme na woni baiki huu na nekudhoku silikali babe uya waku Vilingi wa Mauvoo. Twambi ya mwandiki mutine kama vene wa mtuo kwa mwandu Teresia Mbaika ni wambola kana kaunti ya Makueni hii kati wa kaunti la serikali nene ibangi ya mulati ni kwa nyumba sia bimunini Mbaika ula wadha idhila kanisa ni wa Katoliki wa St. Joseph the Worker musini wa wote ya se mulati oni unenga muika mawia imenda matumia mitandao kuanzia ile tonya kumanenga ukwati kalepsala mutunga nukutueleza. Kanisa ni wa Katoliki wa St. Joseph the Worker musini wa wote mwandiki munene muvyani wa Devolution Teresia Mbaika ni wavulana ene ndindi ni wothaithi wa umundi u emwamba na mwene kivila wa nzama ya maundumio konyo kwati kana the Special Economic Zones Fred Muteti. PS Teresia Mbaika akinena na thaithi etina wothaithi ni waweta kana kaunti ya Makueni ni mwa kaunti ila serikali nini ivani yembe kwamba kuminukilia nyumba cia ene nthi cia kwikala ila cia kwamieva musini wa wote na kwambise miradi ingi myo ya kwaka nyumba ingi miradi la wawetambe evania muno kunenga muika mawia otondo musumbi Ruto wawetete vaumbeni the project sia housing projects Mauvoo lelo mbali ya kienwele itakuwa twazi wetu atisiwe ofiyele na kusoma this is the time aboye kwa ingi pingi kadaki yo kabeta na mbadize but yote jo president kwenda kwaji niko create opportunities kwa mwanangu mwanangu Mwandu Mbaika ni wenda muika kutumia vuso ya mitandao kuisila muvango wa serikali wa digital economy kwika sindu ile itono manengo kwati nundu thini we vindevu thuyukite soko mbingi thini wa nthi ya Kenya sietha sina mitambo ya wifi. The digitization bit of government in the next the president is launching something is launching services here serikali ila already we are almost 90% services sia serikali si digitized kwa way kila way no ko access government services and to me there is a lot of push nikanawe there every area is connected to the Wi-Fi and the ministry ICT is high on that, doing that even to the villages. Lying ma connect some of the areas and it's going to continue until kila bandu ne connect. Akimwene kivila wanzama ya maundumio konyo kwati va Kenya kana Special Economic Zones Fred Muteti ni wenda ateti maukambani alamenga likoni ya ulei kulikanthini wa serikali nungi lembeta ya ukamba itone na kutetheka. Ndio metiu kuninga kamba mawia na kama ningamiana na kwenda maendeleo niki kamba tutetekela kina mkulia banda ya nisu tulikimwana nisu okwata na tulikaserikali ni tusavuti mheshimiwa president wetu Ruto na even no siasa sia 2027 no nie Raila no isi akaongama zadio sia kana simu ye ongama na ndumake maudi masia lazima ongama
yini mukulia te akalonza ndanonga mete kalonza ana mwana wa kuithi ya supporter wa Raila president ondu nye yuni nye supporter wa Ruto president no mwana wasu kalonza nini unenda ndiye kwata kalonza ndoke na atongo imawa ebonde amtula wa mina on the so tukane ba atupari ni na ateri baika to support Ruto aende zimande okamba wathantatu ukite kanisa uwa St Joseph the Worker withanegwe musimwa wa Bishop Mwau ulova ni wendini wotongo wa diocese nzau ya wote chathikila musumbi Ruto uneke kwati wa kuvika Caleb Chalo Motongo TV Vilingi wa Mauvoo wote Makueni Tuthingale kosi akitu ya muikene mendeka kuikonia na maundu ma utongo ina kutetea akisio kwa na mea hoya andhi ya Kenya uuni kwa na MCA wa Changwithia ya udhuloni wa Sua Chris Nzi Lonzio kana munyanya wa kithumula kwa Mutonga Paul Maluki umbanoni na muika na ando alame mamudha memwanya kumakitui chathila chatoiwe musini wa kitui kiumbanitwe ni kundi ya Center for Multi-Party Democracy. Anasima Chalo nukutueleze. Ikundi ya Center for Multi-Party Democracy ni atoa isiombano na atongo hivyo mwana amuika kuma kauntini yake tui kunenanisya vatawa amuika kumanya akisiona kuitetea kuenana na katiba. MC wa Changwithia udhuloni wa Sua Chris Nzilo ni waweta amuika ni mele kumanya kila katiba kimanengeta udhasio wa kuika na kukiatia palandhini wa sikalo hivi amuika mendeka kuhusu isia mianya ya otongo hii. Tunene ya inclusivity of youth katika governance, democracy na upholding human rights. Na nizo twanene yani twathangasia anake maitu kindu chambe ni monidi ku create awareness ya rights sio na magithi ya men guided ni katiba machati ya rights sio ni kwesa kwithila bala twi katiba kaitu mia itu na bills na policies cia county ni siengemete kwi align na katiba siki effect kana si take into effect ila to that gender rule na si take into effect vulnerable group of people kuwa anake maitu nitwanena nya nitwa device na naze kuthina mbe nitukwatia mawaidha asu na KMC ya kithumala kwa Mutonga ile kitu cha udhuloni wa Sua Paul Maluki no amenda amuika kutumia vinda yonesa mate kutumia ndeto sia kibuthia kwa kuyatongo ina kuosa mwanya usuku mandhama ya serikalini to look for opportunities alama tono tethi anake maitu to apply mawia onangi mambio liga katika ile zitwa marketing and even online writing anake maingi matandikitwe nemo kwata mbesa through online writing nazia ila kila ndatika wasya wigita kwita uchat kana uchumanga mutongo imusakwe nundu labda nukwenda abaluke nduku mutevya oyitu nene ya kuhusu climate change na miti mbingine kwenda ubandwa ngendo jalenjana kama itu mambisi nurseries ingi Maluki ni wathingirila vatawa amuika makitetea akisio kunengenda ya tongwe alanyu vevala weta kana kidungu cha miongo 3 yulwa yana chama waya kila kinenganito katibane chele ithiwa kula kui amuika imenda amuika kuhusu isia mianya iso matekula ni kidungu cha miongo mwanza yulwa yana chama waya anaka maitu tuja approach leaders to approach with respect tuizi tuwekita kumona tuenda chao ya opportunity lazi ya jobs kunenga no wezi ya contract youth women and people with disability manengeto 30% izu 70% yengiri ya even open tuambia kwa apply tu apply 30% na tuidie no 70% nundu ni opportunities ukita kujazia no wase kwa youth no kwa the other 70%. John Mweke wa ikundi inela isoveti chathikino awetakana kilelo choki nene ni kuona amuika mikwate fuso serikali nene ni ila siameti yuko vala wasi wa utona kwewika na ile kumela mathina meno manyua vala matonya kukwata usungio wa kutua twithia twi roll out programs ya accountability kindu chambe nikenda tuvundisie ma youth accountability tools ila matona kutumia nikenda masukumie mawasiamo katika county na katika national Tilivote Vilingi wa Mauvoo Motongo TV kuma kauntini ya Kitui Neto Onesmus Chalo Muthenya pekana methenya mevetu ati Raila Odinga chamani cha ODM matongoni muyumbe wa Embakasi ya umeloni wa Sua Babu Owino na munyanye wa Saboti Caleb Amisi nimendekethisia mutongwe wa chama ki Raila Odinga atachekuche kivila cha usumbi ya muthia balaya kaki ukwithi wa etia ya thanthatu uneni wonu leto munoni atongoi aingi muno chamani cha Wiper alame kwasia
kana Raila Odinga ndailete kuitekebela kina ula utiele ni mutongoi wa chama kicha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kutwika musumbi mwakani wa ngilile miongole na muonza Benjamin Mwaka nukutwelesia ndeno kumbea siasa. Raila Odinga the 5th ni wone ni ulo na tuwe gombe wa kikungu cha kulambetu siya mwaka wa ngilile na miongole na ile kukwata mwaki. Na yususu ungemweo wa Raila the 6th na wambie ye dalili siambe vyu kanano kuidha Raila Odinga heyomba ninche kudhimandia masemba makivila chosumbe kulani nene siukite mwaka wa ngilile na miongole na muonza wataundu idhangu ya nation inaandikite na otambe wa kulambetu vaina wiki dhya mwingi Raila Odinga yatoma kumadhukia mutongo wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kukitia kivila chosumbe na tikiti wazi miyo ateo itina esa kumila na utikiti na oyu hamwe maate ma Raila halama ende kusukumizia Raila the 6th miasia hedho wimo amwe nuka mwitikilia na miaka miongo na ile mwakani wa ngilile na miongoli na muonza Raila kaungama unu wanu wa mwene kivilo wa ODM muyumbe mwolote John Badi. Ainge ma atalamu maki utachi kuangaliko yome weta musukumo wa atiti ma ODM wa kumwenda Raila Odinga haonga mesavali ya dhandatu kukutia usumbi wina kielelo kenene. Chama wendi mbene kuyania kenene ni kuikidhia ni maasi ndevi lasio kwanzia di laisi. Woni wa mutalamu wa siasa Dismas Mokua na kuangeleka nyo ayumbe ma ODM Babu Wino na Caleb Amisi mewete edwa wendu wa NND ukakilia vina wendu wa atati azimioni kukonya Raila kukutia usumbi maikedwa na undungi ateo kuitikilia Raila kuungama kwa ivinda dhandatu. Sovereignty in the Republic of Kenya is vested in the people of Kenya. Kwa kulilikana nikana mutongo wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka hedhitwe etele kwambe wa miaka 10 kukwatwa koko ni ndongo ya ODM Raila Odinga kukutia usumbi na onambe na itino akula nene mbitu itino Kalonzo kulia kukwata tikiti wa usumbi ondumano loa muninu wa Raila mumbe ya Wiper wasio wayomwe mwana wone wa ile kunengwa ndaya dhini wa ngwata nyo ino nela tunayeta siya kula tuna siasa siya 2022 tukwata ni siasa siya 2027 Raila oguna tuike kingpin want kileolo kusapoti na Mauvoo wa president naikane amo tatuyumba nitie 2027 for Kalonzo Musyoka na itizineza bwekatoyewa atekwe kundu kwina mbaingi. We know without you Stephen Kalonzo Musyoka they cannot make it. I shall continue to be called a hardliner. I shall continue taking a hardline position. When I sleep, when I wake up, I will say that the person who will deliver the dream of Azimio, One Kenya Alliance, ni Raila Odinga na Kalonzo Musyoka. Kama Kalonzo Musyoka will not be the deputy president wa Raila Amolo Odinga, then Raila Amolo Odinga will not be the president. Isunimbe na itina wakula nene mbetu tuke oyu Raila na Kalonzo mio imwe na ilande to isi Raila the 6th siambia kwenda kwe yumilia vanini sieta uvinga ni munene kuma kwa masimba ma Kalonzo ukamba. Senator wa Makueni Daniel Manzo famona senator wa Kituye no kukiwambue medhitwe maigueta sanzu Raila noele ni kulwa ni vevadhi hivyo. Tunatuya na kilogiro Raila the 5th nanye kalaga noga gutini mugenda hata ka letio ka kwanda katiligela bagu kwa 5th naona kuchika Kalonzo mwene numwetete Azimio ni ile kuangamia uteti wa kumwenda Raila athiumwe uteti anyanya mava kuve make weekendi ni makunie maleve ma kumwenda Raila athukia Kalonzo hivi ndani ya uteti wa mwaka wa ngili na miongoni na muonza ndini wa Azimio uonekana wambie kukwata mwaki one wa mwindi mjengo witu ili asio kimau na sio ngwazi tia nyenze na wabina nalange ni wetu kwatea tibike balatena Keka Kalonzo ni wewe deputy president akwatanita na Raila mbuokie idwe tatongoi onde mokambani kwenda kwitone ilionde twithiwe chamani cha Wiper na tuyimanya bano musie ukambani
we are going to produce the 6th President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Stephen wa Musyoka atwe andu ni ungamite. Tukija kilonda yetumba. Tukija kilonda ikigara. This time 2027 yungamite neza. Musyoka wa betizia bau yese tuikaniata. Avi abundu ka betizia bau o ile yungamite. Raila kukakuvikia oyu ndaisa kunene angewa ya the 6th ateo uneni wa mwana inyaseneta wa Siaya Oburu Odinga wa mwaka mubitu uyaiso tungethwa kukakuvikia oyu. Wengine wanasema sijui baba anastaafu sijui nini. Who doesn't know the sacrifice my brother Raila has made in this country? But I can assure you, Honorable Kalonzo, that your stand with Raila will not go without a reward to you. Ni ikumbi ya siasa dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kumava musino wa Ilovi nito Benjamin Mwakam. Ni muvea Benjamin Mwaka nundu wange wesu yako kwa uliko itusonga na mbethi na munene wa mwaki uo ni wende na kwenye maasi ya ene ndindwani ya changanga ila ya mwala kaunti ni ya Masaku itina kwethwa ndavu ina silanga ila sikisione kesi ende na kungala na inge kwa nangeka yone ndini meola simika kutambuka na indosio mwendo mwasa kwa mandha kiucha kutumia maikule silikali ya kaunti kuthinikia thina ukwa metuke undo batonyeka Dan Mongela nukutueleza. Elizabeth Kavoko unani umuwa ene ndindwani no ya changanga ila yimwala kauntini ya Masaku elezekana methi itumesilite thinani wa kuova na kwa ukosa kigu mailasi mika utambuka miendo measa kumandha kigu chuna indosio unula yuku kule silikali ya kaunti ya Masaku wesa uvye ndovu ilasi ikisioni ki na kuvukuwa silanga nikenda ivindane ya mbua matone uketha kigu na kuata usungi wa kutua wathino wa kigu. Nyene mwakali wa ndua ya changanga sublocation utuiweta wa Kitia village nkali kwesu twina thina wa siwo mbinge wethia ndobo isi na mathina ma sola mbinge taundu tunaokie twethi ati na thina wa kuiba stima itunatethe ni obisi wa World Vision tweki wa sola na kiuno kiende na kweki wa pipes ni kana ibikiene ndiko uki namba obikane sandini wa ngaliko ya mango kila kingi masilanga maitwe mekwenda kubukua ni kana wethia ethere mundu ina mboka wimite bandu no kutereka kiucha silanga na ngombe sitwe cia kwata kiu wengi ni wakulia wethi wana walini wa mituki wa kunenga siana ila siisione ithi ndawa nundu mavinda maingi situmea kiwu kiko unuloto na umatia na mola moka na kutumia kiwu kiko na kulikila walini wa masomo na ingi ni tukwenda ndawa sibitali nundu ila twatumia kiwu kiki nyutwe ni ngombe tasiana sisu cia atumia kiwu kiu mbinge ni ukwatwa ni mowa una sei sibitali kuina ndawa kwa utu yu kulia tutethewe kwanza ya ukwata kiwu nzia ya ukwata ndawa masibitali ni na nzia ya siana situkethia ni usuvika iende na masomo ingi ni wakulia na wala ni wa masomo wiswe ndawetakana vyemwe mama skulu ila siziende na kuomboka ibindani kwikwatiwa kuwa mbua ya El Nino ibindani muvea ukunikiliwanze vyominito wetakana ni kutonwa mbua ya El Nino siana isuni tona itha siye muisioni na ingi twina ilasi taweta primary school twina kilasi chatu kupa umuno na nina neni na mheshimiwa kawaya matutethesie nundu kilasi jusi ana ni kwikia mutiani bo na kiiyo la kitatumba siana isu kilasi ni kiyeni muthwana ni chatu kumuno kwa utu ikulia silikali muitutethesie thini wa skulu wa weta primary siana isu tusieke kuthina na ikwata bandu ba kwikia mutiani nesa na yetha ne bindesio ya usoma. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kuma bandwane ya changanga mwala kauntini ya Masaku. Tuuma changanga tuka studio na ende Mauvoo suma changanga ne matunenga mwanya wa kwamba kusemba uthio muone mukuwe tumothio muone pe Mauvoo kauta tukumbanisye nitukita. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wimundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio dhambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonde ona kuo wende no thambia waikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nuta umeona tabateke
esilia lile mwaleane maokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wane via tausi wana hithi bandu batekindua mama usio ila pesa baje wina ka point dikana nake kamundiye kaela no kamundiye kale kombina mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwawo ni kuendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa Otivo ko we ni nyone ni ko mie ko we ati ma kwa ni ju ma biara ake mama we we kwa kanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata tuyawa mbuinzao ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavinjwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siaweyo va Mutongoi TV ngwataneo ya mukamba. Niva Mutongoi FM tuyunengeleli Mauvoo tondu maketika maitu mwane andiki maitu Mauvoo kumandu andiki vadhukanyo naende mavi kamesani tu ya Mauvoo tuka masunga tuka madhiana tuyunengeleli mema kele kunesa tuimanya kila kiende ukamba witu na nthionde nendenu wa Vilingi wa Mauvoo wina kwa Beti Wambua. Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba. Mutongoi FM Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Mwana musaisiani twasokethia na indi twambeto lika Mauvoo ne asune enda kusome otomani umogoze lili tatu ukende mwitano wambesi na ndeto TV wasite Mutongoi TV ino niwe bindesio ya Kalonzo au Manwe na Raila nita wachalo ne movea otomani waku nengwenda na kusoma kusilili tatu ukende mwitano wambesi na ndeto TV na Mutongoi TV tuisonga na Mbeya si ni mende kama umelazisia na sio ilasi na mamudha memwanya nikienda itetheke na kisomo na mautuika angi kipathukanio kwa ilia uniwo mainena na andiki Mauvoo kabindane kalame tambukire skulu wa musingi wa Kinyambu Primary and Special School ulai Kibwezi kaunti ya Makueni maobisa mangwata ni wakipathukanio sia NND Matongoi ni Jacqueline Mutiso wa ikundi ya Nitasema Foundation ni maasia kana mabinda maingi sia na ilasi ila wana mamudha memwanya ni iselewa kuthi skulu ona kwesa kulia kukwata ibuso yu ya kusoma thayuni wasio kindu kila kietae akiute na mia ya Kenya na Ken Mulinge no edukeisye na edukeisya no tumbani singeweno thini kila chaviko ni makundi kivothokonyo makutethesia nthi nongi maofisa kivothokonyo kumumuviani wa kisomo uthuthu ni umakula kuyasiela methe wana ciana cima mutha memwana kusiumila cianikana itetheke na kisomo cha kwelia uniwo twingwatanio na mashirika angita tu Achievers Natural Development Foundation nitukwatanie kwa vamwe na twetha tuyumia leu ula tumaete iye withe matethesia kwa ivinda ina na nituitia witano kwa mashirika wangi serikali situ sithe civica skulu ni o na kuete utethio ta usune kana ciana iwithie ni ciana sina simbeanie
ni ciana ciithitwo cisomethio kwa ibinda na wasisia no kuona maundu maingi ala ciikite ni sobetie cindu kumaanisha kila ciendece skuluni one cindu iteithia ibindani yokite. Ndeto ila cia kwatambo ni Patrick Maye ula ni mwene kivilo wa skulu wa manthi wala metheo na mamutha me mwana wa Kinyambu Primary and Special School. Mwamba na Juliana Mwendi wa ikundi ya Atua Achievers. Twatana muno pio nundu wa ciana i na ninguboya ene nthima Kinyambu ona ala me bakuvi na area ya Kinyambu no cio kuona maundu ala ciana iciendecie o makai promote na kuithuthia na maundu maingi ona bamwe na ndeto mautonye kwitha momene maine uwa meatiele muno duniani no nundu mena cindu nzio ni nona mena inengo cikivathukanio. Skulu witu ni wendene saa ciana ni ciukite kwa wingi despite kana twithe wana challenges cia facilities na ciana iro ndu mwezi cia mathina ni twenda muno ti o mautethio na kuko kuciona tia ci ingi methame na interest muno na ciana cia muthemba to kou ni twosa tuketwa ni mango cia ulau na mendete utethia makoka tukathauka nacio tukainenga mithinzio na twithite tuthiku huko ebina ngwendo tungeambia monde moka kuterera ciana hii. Samuel Musimi, mwalimu munene wa skulu wa ithuthia si kwemenengo cia ciana cio ila ci mamutha me mwana kwa kuitwa imansioni ila civa kuveta kicha kinambo ne kana itone kwitethia mathayuni mo mambeni. Tuna changamoto ambazo zinakumba shule kama hizi ambazo ni za watoto wa walemavu. Kuna mambo kama vile mijengo ambayo inahitajika kufanyiwa ama kujengwa ili iweze kuwa inafaa kwao. Kuna pia haitoshi. Hivyo vikundi mbalimbali ambavyo vinaweza kuingia ili viweze kusaidiana pamoja na sisi vitaweza kuwa tumetufanyia vizuri sana tuweze kukuza shule yetu ambayo inakuwa kwa kasi sana. Na pia ukiangalia kwamba ile ni eneo pana sana la Kibwezi, pia kuna watoto ambao wako nyumbani. Tunaomba waweze kuletwa shuleni wale wakaweze kuungana pamoja nasi. Amani wa maskulu wa matethekana leu mauta ngwa kati wa sindungi si kivathokonyo cia kutethecia kwa ile mekale yo skulu ni Delivoti ya Mutongo TV kuma Kinyambu, Kibwezi kaunti ya Makueni, Nyanita wa Ken Molinge. Toka masaa kuwa tui bodaboda ni maende na kukaya kumana na mutalatala wa utui watu mota yulu ulawi mbungeni kulunga mituo na mithukumele yo mwane kivila wa tui bodaboda masaa kujo ilu mwendoni wa kule silikali yako nasi ya tui bodaboda mibangoni ya kuseubia miao ilahi kumakoni ya Boniface wa Mutesia na ukutualese. Ako na nthi ya Kenya hata kilungu cha miongo na yulwa yana kati wa enene lama kuna wea watu mota kana bodaboda wona nyewa kana ni nthi ingela matethese wea watu mota vanthi ino ya Kenya nthini wa mundu maki mikalile mwekati wa mitatala ila yateleto kutwikithwe miao nthini wa kuwa bodaboda kana ni vitio kukuwa andu mbewa ili nolo ketheo ni vitio ya kumaseva ino wa ngili miongo ili kana chovo cha meithanthatu alama korana tumota tuzilane twa maulelo na makethe wana vaini wa ngili miongo ili mwalama kwa tona vitu ya kuvithukia mundu yani wewa tumota kana usangi makakuna vaini wa ngili ya na kana kwa vayela ya lungu ya mwakomwe kutoa kamota utena miolo tokana miao ya lelo na ukethe wa vaini wa silingi ngili miongo ili nitona silikali yendena kuetethia miao sekta nito ya bodaboda no usio miao eno yivo lakini kila tukulia ila meki ya miao eno mema uto involve with stakeholders niki nundu itwona miao ila ikosiogu emwe ni mwa environment tukona ai mimeki wa emwe miao ikokonza matatu tukona andu matatu meba u lakini ndio sekta ya bodaboda tuize silikali agetu bodia sector kana ye kiata miao izu ni mietu mono na niko kuona kana silikali no taweno mina sector ya bodaboda nundu kwetia mundu wa bodaboda fini wangili miongwele weyulu no sio ni malegu yate ya miao lakini maizie na ukethe ni matuzisha ila make decision making tikwe kala obisi ne maka kendo na maibeto kethia keuni cho kutoigwa raitwa ndo bodaboda keito mamono miao ingila tonyolika ukomino watu mota nikana vaika mota kaelite kukua muiyo ina kilo mbewa miongo 5 na nonginya kila muthukumi wa bodaboda etho mwandikithie nthini wa ngwatanio kana sako cia tumota isioni cionthe cia kaunti cia Kenya ngale muthambo wa tukutuku na ondelite kukua mbewa 3 ula ungini mwao na wetele kulikwa nthini wa ukui thukumi wa kamota na kenda ketho na kamota kathonokete sisi mana lena miongo 5 ya inone ya kweli ukui na kuveta maundu mathuku la mumela malelo ni usangili na mpanga amwe mahitisa kana ni tonya ithwa ye mumuko na kumekalila na kwananga weawo umatetha cia imethuku kwanze mwaka nenge nundu kulingana no muyao ondu na wona uilie
ni museo na peo bandu peo na thino o bamwe yue mundu akamota yona kakuwa ndwele nyene wakamota president ngabone ndi ethani kwa mundu umwe ningeania kweli liwa umundi uyo kulia le senate sisi imulelia mia wezu na muizia mulelia faina izu nundu saa ingi ona askali ni moga makatumia o ubungu makakwata mundu wa boda boda makwa mwandika makosa matebo na in the due course ya court ba wethia mundu wa boda boda ewa umeiye na ikaiza kutuka ni waeleka na iwe yelezi aele court ya muelewa wethia mundu uzu atumie binda ya saa na aumea muno kundi tona ukulia mia no izobwa ndira no ma boda boda tuiki wendini wethia tuibaya na itu uchangia tikwete omwe ominie kubeto kethiwana waua amendekithia maundu amasisu na withianu mwingi na kulungwa kula matonya vinya mwene nthi wa ukwati munini na muno amateta sewe ya tumota so nyikando no nena lelia o maundu ina kwisobo lelia o maundu tulelezi maundu nundu yona wakwatwa mundu akamota ebine muno kwitetea bakotine be mo mamba hotele mamana aya muya wakele kuobateki kuti sizo ndi saa kusaidi nakwo nundu overtake ni ndhukuyo ndo na ukulia ndo ma boda boda mia ino la yekewa ni kwa undu wa uneko wito kwa uru sieto watie kila chailete lakini to ikolia faini omekete weyulo pyo na kuja mundu wa boda boda ngili yana kana ngili miongwele kuno ndo mwa komuya au mewe ni ozu na ewa mina nake na ewa ni wa muwa na wa muthika ethayo kaundini ya Masako nyene toboni mutesea Munene wa maminista Musalia Mudavadi ni wakule bedwe ngwatani ondhini wa ambaye yake ya Kiluya na va Kenya kwa pamwe ainene ya kuya kauntini ya Kakamega cha dhini cha Mboya cha Udhaidhi. Mudavadi ni uoneka ayambia kuiche kula tene mwakani umwa utongoi wa Kenya Kwanza ikuli ambaye iyi yumbanisia kukwata mba umusumbe Dr. William Ruto mwakani wa ngilile miongole na muonza kosa kivila cha usumbe yenge. Anymore. Let us not waste time anymore. Let us not do any guesswork anymore. The situation is quite clear that Ruto has got the head start, Ruto has the advantage, Ruto has fought and is keeping his promises, kuleta mabarabara na nini katika Kenya hii, and it is easier for us to work with President Ruto to the election of 2027, and then maybe you can talk after that. And I am speaking in front of the church leadership. Because we have to stop lying to our people. I want you to know that the Speaker of the National Assembly is none other than Moses Masika Wetangula. He is the leader of the legislative. I am in the executive. Our leader is President Ruto. The deputy leader is Rigathi Gachagua. And then I am there. Two arms of government. Wewe Muluya, hii fitina yako kila siku. Ati weta na Musalia, weta na Musalia, wenya kukurendi. I cannot go and be speaker. Wacha vitina wewe. Weta has the ear of the president. Musalia has the ear of the president. What is your problem? The logical thing is for those ears to work together so that we can hear and pull together and put more resources in Western region. This is the unity of purpose we have been talking about. This is why we want to increase the number of votes that President Ruto got in Western Kenya. He got thousands of votes, but we want more votes. And to get those more votes, we must work with Baraza, so that what we did not get, Baraza will bring into the basket of President Ruto.
Atandithia sokoni wa Kathome Chemutheke kaunti ya Masako na makule serikali ya Masako sela muvya wa utandithia thinikie mathina ala methitwe mailikila utandithia sokoni utamabiba mekiko kwema kubetangwa na kumekia muisioni wa gukota ni Mauvoo ala maumana na kiko atandithia ingine mena serikali imakulilie imaililie soko na kuyanesia watho wa kwaka soko wa indo kisioneki. Ni mutandithia wa Kathome Chemutheke na mathina ala tukwata upande ni wotandithia muno ni soko witu wina kiko kingi ukethia ona waka kibanda bau bakubi takula kwitula tubiba twa kiko ona ate ya maikuko kukuya nundu pena kiko kingi ka tutangi tutoswa nitukikala muno ona tuyoka kubetangwa kiko kiu ukethia kiko ni kingi na pena maki. Kwa hiyo na customer nike kwa makutoya. Kiko kiuche uswana pa usoko to tangine to twa iwe ba nikiulikela mindo utandithia witu nundu ona kukwati andu Mauvoo wisilita bu makima mekala manone na ni ukwati andu ona Mauvoo mathoku ona tamake vindo ni tulazimika kwiba imwana itu thesie na thithia nundu ukwati na we winthi ndu imandika kila muthenya thithia kiko niki utusumbwa soko ni suito wa Kathome bibia suki uswa kuni ulikilelo tandithia witu ona magutia maibesa ndo na imwe ni pambasi cia ciana na mathangu angi matekwenda kuvyana sa ingile tamanene woithio na wabibia maikwenda kuvyana metoa kuma matete nzeve ndoku kila kingi soko ila yakiwe ni motwa ba Kathome kandi ni thikala bwite uthukumiwa na ni yelo siwa pake kondo ikabingwa ona nitwathitwe soko ya indo Kathome na yaisa kubingwa mbikia wa bau tukule serikali ike undu yulo soko su matubinguye withi andu ni mathi utandithisia buta mboka ila tubanda ukethia no tuthi kuithosio bau ukethia nitwaendea nambe kila kingi ni upande wa namo tambu engi na bitie namuni na tusumbuye muno sialika miondani bitu siatwiya yembe na twetana twako cia igwa thithi atwiwo tuyandikithia no tuthiwo tuende twetele na muno ni twaiwe na mboka isu situ tubanda si mathanguni ni ciaiwe andu ingi ni maiwe ni namo muno na yembe situ ciciaita ni ciaiwe muno ni namo tio tukulia serikali masisio bo wanamo withi ni cia bingi wakula kwacio withi yu tutunganeti no bandeni wa nema nundu andu ingi ala tutema uyani twikwata cio miondani cia itu na ila na musio kasia mpikia na kukuia ni wiwe asia kutunganeti na tawi muemi.